metua wasit di ayah kebijah mata dengar hai ane metua wasit di ayah kebijah mata kadang ane tanya mepisah betul ayah lam doa gada Satu denggang Prophet Muhammad. Saya di mana? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Duduk macam tu. Kenapa? hijrah. Ya, from Mekah di Di Madinah. Tahun baru Islam 1442 Hijriah. Urut tanya urut Islam. Jadi lekor banyak alam. Saya sebagai urut Islam, saya harus kadesap. Harus kadesap dalam hati saya, harus kadesap dalam jiwa kita, harus kadesap dalam fikiran kita bahawa urutnya urut yang sangat bermakna bagi kita. Jadi anak panjang belum berjalan. Jadi lekor banyak di bidang Korea acara terbuka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga urutnya urut yang gotnya urutun Islamnya kita yang terus kena mendum sehingga katanya berzubi rahmat berzubi dalam kemuliaan udip dalam dunianya. Enam mentang dengan lafaz acara kata buka dengan tak Melayu dengan zikir bersama. Okey? Ini zikir bersama rakama. Ikut dengan Allah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Ayo, ada sama. Wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Hai hai. Wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bukan itu tulis Malin tahun baru Islam. New awak. New awak Islam. Lagi Ustaz Sa Muharram. Yang tahun baru Islam. Dia starter Dengang Prophet Muhammad. Hoya, dia mati. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk kenapa? Dia hijrah. Ya, from Makkah di Madinah. Duduk. Yang suah dah huska, suah dah ingat nak tapi. Iskah huska ni mai witi. Budi bi Muslim, bi Islam. Bobo miskel level new awak Islam. Miskel huska. Budi dia ha history dia ha Muharram. Stow history. Di maya witi. Kak. Jadi yang kenyan udah hijrah Nabi hinan pun gepegot. Karena gepegot bulan-bulan Islam. Jadi hinan gi ingat kedayo urang muslimin untuk ibadat. Na bulan-bulan medente yang hana dubi, yang hana god, yang duyang god, yang pantang. Murno yo mentong tahap pun. Cuman tak pegah cik. Untuk elemen kena mandum. Yang sebagai duduk tahap pun gambar dah murno. Ino banyak tanya murno apalan yang lain atau tak kun dro puno bulan Islam. Adik bulan Islam. Nah dua belah bulan. Dia Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, begat memen. Akhir, Jumadil Awal. Hoi. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Ami. Safar, Rabiul Coba Eka Bika, okey? Bika. Rabiul Akhir, Rasa dintu ya. Jamatil Ya. Akhir, Awal. Jamatil Akhir, Ek labah Magrina. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Kak, Oh. Awal, Not. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kak, Duduk mandum. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Awal, Hoi duduk hoi. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nabi 25. Kak. Nabi 25 Jibril. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Musa. Nabi, Nabi,
Nabi 25. Saya mau cu Nabi. Okey, selalu. Into the no. Urangnya peringat tahun baru Islam dan Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita yang mandum bertambah iman dan ketakwaan. Gumalim mandum. Baik, Allah Akbar.